me mami bisa who says that be me tie ne kan mu nyina bom na fa mu nyina tena ho no study obi a so fa mu na bom na ni neti o mu na so ware we and then no one say na wo na ni ya fa ba ko ni the same won na fa ba ko no kra nya no ho kra se no okay because at long last no be man na o e ta no ono fa ba be man no say na this girl is loyal okọ obet me di one dance action member fro o say na dance bi o wo ske bi kra afaneti asa be ware wa o ti be bet mi cha ko do one dance fa o bet mi embe ma ye ye bi man mu embe ma ye for any adofono mema obibia akwaba ede eba too much GHS so muni aba epiesika pa ena motimini mejima just na chese ensem no de edi se ye ka de e trendy e wo memonu ena yesi ehu enkonya epensempensimu epe ne poma sibrena ebusia for ene day gospel musician Isaba Hesel wode ensem bi aba betu edwa ede afa eye ema ene wo mo aware ensem ehu na nensem enyina ene se oba a wosi suom se wo pese wo punya bema wo pese wone no etena wone no ware wone no wo ma wone no bobra wone no etena wonkwa na nyina na chese de wo se wo ye ene se wo pe emema ida miensa anase enum 5 or 3 wunya wo ma ene na wonu wo nyina bokaso bom na chese mu deti edekọ mu deti a entino wa wo hwehwe obi asu ene ne ban na wo ni se nipa we anase we na person ne netina na wa yi sa ba ko no e de free miensa anase enum no emu enumom ebetimi aboa ayesa na wutimi nya de wo pe bia efree ayesa abema no eho na emfomso a aya na emma no eye titru ene se de bia metare bema ba ko ho wonwa ena mene na etina wonwa na mene na ebobra kwakosi owuomu na yetene ho saa wo betina ne ho a eno ene eye mfonso a nipa eye because ebia sa nipa ba ko no na enye qualities a wo pa na bibia wo hwehwe no ena wo benya no woni mu ba wo de ti mienu miensa enan enum a wonim se we su ti se we ban eti se na watimi aka ede abom na wode sa ensem we atu edwa ne sa kokobo we ya na chese wode ema no na chese ehu ebehia se too much ebesin konya na ya pensem ensem no manu ntimato ensa ede afremi nuaba enimi nuaba ma bi e wa hanu sanse mo amunim se banu eso a enua ye ba becheche ya dwen ede afa abaya no nsem no ho se eye ana se enye ye twan ho abane ba ye di nkomodidie no ebe hwehwe so mesanso emamo akwaba biem wo mo amene wo mo eba ba dwendwen eye ensem yi hu enie do wo eye minifaso ni din ene eye Smith ne mi benkum enso eye nana ama owuso me mamu nyina akwaba nana ma akwakwa ye ma ensem yi din na chese mestarte e de free wo so ye mi aba eye Isaba ne nsem odi atu edwa efa se ema yanware say ye pese ye ware yemfa eye mema miensa anase enu se de be betimi apeke one good one no every mu no eye ne kwan so anu kuyesika pa medawa no ase mefa kunya so chia etiefo ene ahwefonia se wakase wo ba waso aware obetimi edeti 3 to 5 no enum wetime twisu ba kwa really I don't see any problem with that then cry ade that nya afi na news because of na no abeka na the second for person won fa na change na wo ba bi enu a osi su no be ma ba ko pe no woni area no ne kasa ye pe no ware no then na ode ne toto nkofo ho bibi wo no ho a wo pe ne nti se bibi e wo no ho na wo pe no we nya ne nya se me fa ne se we sha be ma no o problem a o ye adwuma o sika obetimi ahwere o anase wodi ne ho ni na wo hia no o sika o adwuma na so oni ne ho yi a se wo bepe obi fa wo be hwe se obetimi nya de ho hia pa wo enti like emema no o date wo mu nyina aboma na se wo date we ehun ni suban bie wo hwe na enya ansa na wakofoforo so na wo date wo mu nyina aboma at the same time Ghana na dating ya asem change na dating de minie wusu nie o ye monkomo ye hu enu anu no enu ti se me ka se maso aware me pe be ma ne na tena
na mehu be ma we mini na akọ akọhye mu wabọ nkomo wabọ me nkomo wa kire me se na odo me se na obesi fe treat me mate eye de na ma fe nsuo na me se na obi fufuro ko date na omo so mi tie de wa akọ se election ya nye ni pe ba ko no be dina for election wo mo do so ni ya to aba wo mo so ye yi ba ko eno nkire se wo mo aye ye anto aba mo no omo nye potential president no so mo ntimi nye president okay eye de na asem esu se na asem no emu do ato akoma so de hit o den no na we follow eno ti mema bebre betime si upe ubetime asom ni ahwe adenti na wo ba ba ko mema bebre si ni pe ba so ba ko pe no be ware wo ade omo mu si ni pe no omo chin be ma no ware na eya asem ba ko bi anasa de ba ko bi e wo de wa twiso no ho eno pe nti se wo de ti mema bebre ami me hu ni se normal thing akwa se nkofo bebre aba wa ko mo mema bebre aba wa ko mo ba we si so na wo hwehwe mu na de ni suban ya ofe de se na ni suban te no de eje so no na te se wa fa na de ko enu ni problem me enye problem bia ma me enye problem bia e ma enye problem bia nya na ma che na jo wo so so e no wa say hwe dia me hwe no kwa ze no ya no ti hu na we say timi ka asem we na mo mo hwe wan se na mo chusu with girls o da bi se me no date se me no wo hona me no date na nko yin ase me move on na se me no wo hona ma ka fa bebre ebe da no habit me ka sma show sa de no ya e ka wo wo so wa wiwe kwa na wo si feeling say wo ni so o say the o ye no amana ye normal wa nti wo wa re mu a na still akoye say wo feeling say wo koye that same thing ni bio nti o ma ne be ka wo a ye o say suban de ka wo no ma no no nya bi wo okosu na ka wo no 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 ebe din say ebe ubejai nti wo ma sa de we be tena hu ehunfu ebe kaba no kwa na me we fa hu na mama ne nkase we hu me no nyame so o mu hu pa o ma ka unti too much me ka san se na okay ama nkofo ahia yin me etie se influence o de ma nkofo outside o in some of the mo nyina ka hu bi na che na our retire o lo kan na our retire timisi o kan our retire ego na afena me won no na de ona no ka kire o mo sese wa betra set so e ka say unu nkofo etie unu nkofo e picking ya okay mema nsoso mo ye o say menka ase mema nye emma ne mema na ye ba me person say enye the right thing okay onu ti o ka say the right thing okay nti ye be ma na wo ye na tie me wo ye bia me say jai na emwa wo de o ye de o kire emwa wo de o kire na ma de na wa hiti say baby wa ha ni na emwa na de be isem na honhom de honhom honhom ebe no kre because okwa fa emema enum ene wo mo ete eye din ya se mienu una mo te sen dating eye din ya se ebi no obeda dwado mbedwam ebi am na no bedwam na oba we later and that me mabo me brain you ma go for oba we me ma fa ultimate dating me 5 at a time no ma be okay papa ase ujina na fa mama nka se mi cho de o ka no ase de o ha eni wa ye kuntan wa se na ase me ne kuntan bia dating now and African perception no dating options dating enya wa we ka say African perception open answer abrofo no ye na na obisa chairman o ka say African perception a open say me ko Europe me ko America ko Asia me hu say abrofo no omo habit ni omo ya no abrofo ye o hu ata bro ni bia no master me share program me ka say the marriage at first sight eno ka put the or the worry at first sight in po options dating no you are presented with options we share mema p obi aka the same thing obi say obi say to na nufu bona no to ba obi be hu ni bia ni wo mu bi eno ti say no omu nyenya kudu aba wafa no obi say ope na wo hwe oh okay kojo hu ofe but nsu baby mempe wa me so ofe tie menye fasting kasa mo su ba no eye set so ntina obi say onye set chimta because mama be fall na they only be detida na only be detida girl ba ko pe onu po wo so ye ba ko pe no hu ni nua po a wani wo mu onya worry ni kwa the option worry ni kwa the option empowerment ni na ko be bass asisu sa de ni bi do me konta abe sin papa na mampacho show na ye mi show nye osho to mu daddy me bisawo say hu ne say enye no kwan so a no enya de say wo sesi wrong wrong enti wrong no
na de bia nipa na ye na adwen se be ma ba ko na wo fa wo ne earth na omo so e ma ne broken heart no hu ne se wo fa sa 5 na bom ne no mo mbeboa e ma sa broken heart ne mbe because ba ko na wo fa no nim se ba ko no de e yo no ko de ne re nyina ahyem na afei wo be kwa kwedru eche wo be date obetimi date for 10 years 5 years no we janasi baby enti wo date 5 4 One say no mom akunya the man so obetimi choose the right person. Wa kakra waste of time. One say imagine we mistake. We mistake. Adentina obetena ho. Obetena wiase. Wo oba akro no obetena wiase me ne be ma date 10 years 5 years. Na wo ni date na wo say be ma na enware wo no ntwe ho. Stop twe ho. Nti wo oba na intend that wo date be ma na date 5 years 3 years boy enough 5 years I cut be I how many months? Maybe 6 months all that still near we eligible to obe waro into the whole 3 years 2 years 5 years 6 years no say be ma na waro no only years only waste of time. It make us mature. It make us mature. Bema be braining here. There is no harm in trying. We did Bema 1 year, 6 months. Now we tell we supreme. We bet my tiring. I started you. Me, mammy, who says that you it's any come in our boom, not for me not now on steady will be a form now, not need it or now on our way. And then no one will say no only your father couldn't the same. Only no father couldn't cry and who crossing. Okay. Because at long last, no, Bema now wait down on no father, Bema this girl is loyal or call with me the one dance action member from what's in a dance to be a what's can be cry affinity as I have a war. What does Bema to me, Jack, or do one dance? Oh, let me. And Bema, yeah, baby, and Bema, yeah. Hey, sister, and Bema, yeah, Unyas can end it. That's a film sim. Says it's good to me. That's a film sim. I said, won't me some people one. Good, offer them back. No, Jawa. Ultimate. Now, so you said, I'm going to send for you. What's today? Number 2 and second. Oh, all the time. As I was it. No, couldn't make a song. But I think for you and you, mammy, and me, and into what is wrong dating 2 3 guys. I know your strength. And we are all strength. There is something about Obana so protected. Who go for Bema Bacono? Who man go for who's off of Bema? Bema fights on him. Who sell reputation? They have bad perception for you. Into ground will be one about them so worry ground. Who's to buy now? And Bema now do you meeting ground on you? The next year, who dating? Who your ban is so now 1 corner member to boost now to me 85 3 and 5 10 crap and increase your value. Really? And member who say we nyanseni. Hey. Omo put it up their best. I sure. Nyabote. I can't remember because we got a meeting. Nyabote. Opportunity. Ka wano tu mima opportunity. Mitio. And member no respect because who nyafo. Who so mun enye ne keke na tena na o kana me ka say African perception or macro no. Dating ni say oni obembe hia no ase opa anya te say huri gbazan ni yesi pemu yebubu yemu dabi dating no ye mi hu wusu hu me hu ye me fe mi nyanka me no benya engita huje bi enu ni dating enu nti wo ba we so mema bebre ase ope na opese hu kojo na opese hu abena me si abena krapo kofi opese hu kwesi na hu ya osubanti na unu omoni akapo mo ya kojo ya kwesi ni we mu ehun se debi wo mo hu se muni amasepepe me yoba me siso ni meni abretie e so mo mu hu e na ye date no e se se wo mo mu hu se mo mu debi obema wo date no obebe ka cho se me no oba foforo wo ho no me koche mu nyina wo ebe yode ma wo mo nti asese abrantie una wodo wano aba enye mema ne sepe woni feelings say una wodo wano aba the most hardest woman na me say me asin wo ewa na abute wase me pe wo se wo do me maje atu na nso be se me hu suban enu ni date no enu nti kofi so ase me pe kofi so ase nti be se me hu kofi suban nti wo ka ne sa we say hey wo be yi ma check no de obeye bia obeba out as the best option no wo be here because of wakuma so na what the level say we date and we dating no
who on answer who on India for dating 2% woman who say and you don't call it now be on so so ben ya me ya only you be ba so now okay 5 years to be do one brother na he 5 years mu na jofa bu be bu atopo so na all of a sudden I be no aka tell say mama me nyo ba de ya no kra next year one say obi hu na wo ba fo no be nya no 6 months 6 months no wa so na usuban na enye usuba nya say woni be matna 5 years 6 years 7 years na de be che no na oba mfra ko area wo na wanya selection ye wo na want me use adre no oba we susu a mema epel e se ope me ka say obe ma se ope tafi na wo yi ba ko pe wo fo wo nia show wo nia suban de obe sutu no ka che omo so mo hu say wo test omo nia nti omo hu en na date omo hu sa adwe no otrima omo so be de ese fata o pa onko de o pe no onu na ye cheat onu na ye play obe ko Nana ma can sing be brave. The okan ye no one ne ya adwen ana. Me ne na ya adwen. Ni okay me wo kura me nso one ne nya adwen but just that wa koye say wo hosting enti na wo one me nya adwen. Me na obi afa. Nti obi asem. But one me misa na sem. Okay. Back from Bema 5. Back from Bema 5. 85 ni na. A day. It even say a week no. Me say one of my corrupt date. Date yeah, chimp na have sex. Date no the first step. Bema no e dua na kwa fa na Bema na kwa fa. E so kwa Bema. Me say I had my corrupt date. Only in dua kwa chimp na no. I my corrupt date. Me ba. Only Bema ni date. Only Bema 5 date. E dia o no beda. Okay. Monday, only ba kwada. Tuesday, mienu. Wednesday, na only that Monday no na asade na beda biem. E na only that no so asade dibi. Mienu na ma na be dibi. Na Thursday, na only that Tuesday no asade be dibi. What if it's a matter of choice? Me ba. Oh, Sam, only asa we ni different be no muntem. The question na me nti wo na sa only say who you obi a wo yes sade no. Me person me hu say okay say sawefo. You are the same as a prostitute. Why should you go around the same as a prostitute? Are you the one to call anybody a prostitute? Or no, I don't chance to get about outside master. Me, I shall with you. Or no, and on the right. Who to me and tag you say a prostitute? Who need right sell better? I don't remember Muslim di ma bebrechi. Na man ya no so man no mo mechi nya no mo den ya Muslim shower. What's it your perception was a Bema only a man edit that sana. Stop that in Bema. It makes you it makes you like anything that's all about what makes me different? Am I not human? You be classified as a whore. Am I not human? Human can do better. Really? What's in the the member bet me and man bet me so. Me dina, me ma ko ta no dina, e dina wa dun so. Oba na ko dey same thing. I say who? Ko dina. Yeah, this show. Until the bibi ko sansa. Until udi bibi ko sansa na. Dabi, yen be man ye natural. Ye to straight now dun so. Nti me be man met my ye no. Oba ni ti who be that? Oba ni ti me bi. Who be that? Who be the nti na wo ka se bebe. Nti na che say no. O mama ti ase say sa juma na eye na na ma support eye ye nua ba no gospel musicians no enye no kwan so anu ni kwan say sa de ni you are promoting prostitution. If you are telling me say the whole Ghana a man in 5 boyfriends 6 boyfriends and above now who promoting prostitution who says I ban wa ko arebie no na fe ne kondo say oh me kun na da sign to the amen ko abontin konkonfa e be no mama no ko esa ne man ko ndwum tu mo say wa fa pastor ya fa na place e ma da be man say na ma ye twa ye ho aba ye ba enkomo no me di nyina ba ba pesi na wa cheche abusiafo we the C show e wo ye too much G8 ye twa ye ho ye ba ye betoa ensem no eso ya sanso aba ebi na ma we dia me ba oso unim say ye nyame mu no enya right say oba obetwempna obefa emema mienu miensa enan ene wo mabom enti wo ye sa nyoma we no enya nyame mra e na wo buso because of say wo ne say eye normal eye Africans na ya sheda ma no aye something wrong bia ma enti wo ne say eye normal but Bible crampo e kasetia ekes kapa am part of Bible cassette here say oba any emema hodro eda and then more and a Bible cassette here. Okay. Now so date no me point I'm making it say dating does not necessarily mean
having sex with ama bebe bia na no ni be dey ti obeka cho so no nya beche enu na ye o choice wo ba no wan ka yes a wo be man timi no ntwe na na say nya dey so no betina ekes kapa nya beche se me nka yes a o ti unya me ho kwan se wo betimi ma twem na enu timi na me wo yes no me so na make create standards for the relationship because man ka yes a e ma so ana enu ti se utimi ka yes now we accept be ba wa brabo man you have to set the standard for anything that is coming into your life because you have accepted it into your life and notice say dating no Christosum ye can Christosum and ka dating any problem okay any problem say who dating if do na so say enda ni be mo a Christosum ye beka say ebony but uber outer massa still na your bani decision okay and nothing na baby egu no he me say me decide say be ma me pen me pe be ma na si won mo odu oye be ma mu nana oye be ma mu ase ma decide say sa na me pa okay then it means say even in the dating I have to get down there and know what is down there too so na me worry now I can be sure of what I'm getting nothing na test like they say o bet we dating any guys me ma no 5 e be dwa hu sa I ready na ko I know what I want and we will get there. Nana tu say we na ma worry jaye bebre I know what I want if you truly know what you want who share obema we na he has just a 100%. Okay. Ebi wa bet me 80 of the desires are open obema we bet me 80 bet me be 50 60 30 and it we share bema no we share we omo be selected for dating and at least one of they should all have at least a percentage of the open obema mu and no they all testing na dating process now they be say okay we have a higher percentage of what I want in a man and it be a year coffee on pastor god ya de pa oni kofi share on pema gonjai kofi twa styles so kofi nyeduma kofi niska kofi bufu ntem no way kofi esin say do so ya de no we 20 atene makusun o de store just stand by you no akokwabna so kwabna time wasting kwabna de kwabna kra me hu okodwa no hu naked kra me oba kwabna kwa be share time wasting kwabna be share me kra mpo me hu ade ese ni kemu kra nya akono kwabna abo no homode oye gentle wakasa fine na so ade ese ne nintem de enya akono enso memi no we kwabna so sinchen na dey na we yes sinchen no ma wo mu se we you ma sinchen so mu decision making a process enu ti we kwabna so wo test o mia 5 no wo test enu ti kwaku so aba kwaku ebu ade kwaku ewo sika kwaku bo no homode bo mpem but kwaku ni bufu ntem eti kwaku so ewo strong because ni de ne bro Nkofon de ti Kofi de won't be can so the ninja e be able communicate with Kofi because Kofi de no higher than omienu na ode sinchen na ya waba ya emuhwe ya no kasa anyhow kata na ya obuafu ya so a ejumo ye ni investika baba bia emma wono so na de tiny ni nine term no enya de ketwa eni tu ha ya oba ha okeke no afei no waba back no accelerate no ahwehwem no eyi no kasa dabi womunya kwaku de no na mami ntwa no woni so obia enya perfect woni so obia enya perfect obia woni percentage adenti na ne wo mfa no one after the other na wa hwe we edie na wa hunu say minim say we enya perfect intimate me agumu ni panama having those waiting percentage am time waste matter sa de we okay na man maybe 23 25 on ko benya wale power there because of sa de we dia went me enya abotre am we be ma papa na me ma papa na mba na brabo mti obewu na 23 on we date kwaku nko 2 years kwaku susu ban nya fentina we kwaku yi na sikwe na me yakwa se kwaku mpo no ebe yi na si nche wonu mu a wo de odo ba ya o se ne pe o je so yes no wonu mu anya authority yi na si nchen se du su ban nya ne fe na obewu na ya agina ho 2 years ago na say we 25 years now akosia we kwesi susu de necha 1.5 kwesi be jam anyhow we dey one bill now dey take a decision we dey anyhow for 1.5 years na kwesi so aka che ya say say ade mehu oba fofra ni atete nkwa we do baby kana oba wan say 33 34 na omo BP pressure nti enu nyina aka adwemu ya ni aka hu bi okay nana ma te wase Smith wo hwe as a gospel musician obi a wotu nyame ho nwum na wa ba bonten de nchirechire we ebre emma say wo mo ndate 3 to 5 guys say they be on betimi nya the perfect one out no ne kwan so no
I say Nancy and Sankara na Ghana gospel musicians here na my gospel and don't compo. See I mean if you are sorry. I'm a class when I two gospel and can be Pia Cotana continue. We are preaching as a wa hwe ase na be on. Me ma hwe ase. What go this go 85 no. And no nya hwe ase na me guitar dream papa no. Hwe see na gospel artist who dina radio so as a TV so air can. See na wo hwe na wo kate Ghana fo. Ah wo sa from gospel artist. Na we mu na katawale mu kwa ya satawale de ni zibanye na ye satawale do kan semfon ni sa na see na wo so ka. Wo ni satawale difference be na wo. Mami tu mu so obi black satawale na obi hu. Wo ma me no papa enka ne no omu de T5 ntan ka wo ban san ka wo na be na TV so. Papa ya kia wo no kra chensa. Enka ya wo. Ya wo na chensa. Ya wo na chensa kra. Wo ma me no omu fa omu so hwe. Omu so be ma ne hwe ba ko kam ya se nka ba sa wo tina ase. Ah me no me ti ase kasa. Eh bi sa wo nana. On kire mu kire. Eh so papa o ma me no papa mistake no. Then I'm saying, "Man, oh yes, our life no. That life, then time soon. That is the end to say. I say, sister, I say, or ban or coffee, Bema, you know me as a call. Let's say okay, because I'm going to say in Biaba. They say, we will not Christos, so yet timid Christos, so my Christianity and him a you need from Poto, go gospel is in counting on can okay. Obiana is wrong, and can't go to can okay. So that's it. It's almost. Because so no ma crack on and go for because I sorry they mean quite sorry na tell them quite sorry anya if stop for ni your mom to you ni ya no in the mama say oh yes perfect example on our Ghana for do quite sorry because in same feel no banye because what in same feel we no banye. Okay, daddy, your best say what they will final words e beto e dwana na mansa na about so. Me na pressing na influence how they ma bontin phone and then come Papa for final words corner me ngre bi. Yo, and some bit ma kan say, "We your ba, we be man." Definitely. We so we show nsu yi. We show nsu yi otu na mo yi a. There is no way Nyankopon be do namo with bema ba kom. Enu mu nya say kokofa bema mienu miensa, anse na mo nya mu ba kom wo. Dabi. Wo na mo dating Edia ba kon ye den, obi pie mu ama. Na wa ye den, oni na tena abom bra. O ba so na che you dream of ma. Said yesterday, said better. Nanso enka oda. Edia emresa san so aka. Wo na wonya wan so be san net na ho. Nana na obi kasa na so dineche na o. I said the ya backing vocalist. Who the standpoint to yeah, me chawabu. Me to dem cham mo me enkiyam. For final words TJ. Gospel musician no. Me me hu ni say no carry na say see ewiase yempe. Okay. No carry no see ni pi wa kan pain. We see ni pain. Enkofu a wo mpe no carry tie yo mu ya ma ye kan no carry so bi na mu su ho no. Wo mu na dey say o ye dede kasa de ga banga me na gospel music. Master, asema kan no hetete. Or princess Edubra princess be ware. O hwe Bible mu krampe bi wo. Edubra princess be openi ana so obi odi mu be ware oba. Yetimi ma mema eye competition bi kwa akon. He David ebra so obeso onware. No beso onware so oba Micah. Unu makwa ma no ko unu nkofo okuku o ma se no nya na ware. Competition na ma ade no ye de. E ma wo tese ehu se wo sumbo ankasa. Enu na tese word e coming up of it say mema 5 bi ebe akwemu na wo test o mnya na o mu ni ate o mu ase se wo date ahwede opa we enu no we gospel musician enu no wrong decision be wrong assembly no wrong information be no masa ko hetete o kan Bible ko be hu asema mekin na o tetu o kasa say shut na wisdom everything for me say wisdom Nyankopon dey ma Solomon bi na akran ka umi everything for who said there na amade ne nneoma egu akwam o de back for Bible side na hwe de yes meeting so de ne de fa ye na obia standard wogina ye no was okay obia edie no was okay Smith edie no like ye beka say ne de ni say ye we an kan ye be mo no ebia 95 na amade enye say bia me yonko ba na so mitimi nyu musa o timi nyu musa he David hold na me kan ko he baby sa Obama ka kuo ya anti ni kunu o ware na bra David so tree ni free David nsem no David sako fan ade be ni kunu o ware no wo betra ho akosi say yekunu ho anse na oja tete aprapre e ba wo hu a eno na ma wo sombo o ba yo abusiafo aha mo tra ho na dilechi nana ma dilechi aha e de dwumade no ebesi ye hwe se de ade yi ekoya ye jai wo mo a
after the show no more kwa kojina eche behind the scene na mo de montokwa afezu nti discussion I have here efa Isaba Hesel nensem odi to edwa se ema ndati from 3 to 5 men said they be obetimi choose the one right person from it no any you see ehu enkonwa no na wo hwe anuye na eba ye free afane obia atwe na dwo so wo fie hwan na wo support no na nama ana say Smith for comment no eto your comment section ho na ebiem so follow ye wo ye Instagram page @tumagh_ na emrepem no making kind mo try no ede ama midin ene epia sikapa makram